Kisamla bapa se ke examen thap kam staff nurse but ANM hinne ga sngi kila dawa no sarkar jala ban pinstat no ban khat ya ka physical verification ban ya chakmat ka jing thap kam kani ka jing dawa jong kini kisamla kawan hadin baka we ka kenhun kalawan shakhamat ban dawa no ka sarkar jala ban sange shwa ya ka jing thap kam staff nurse but ANM habakrench kilat pathai kubor kasamla Mary Bahun Marbanyang kalaong bakum ka kenhun kisamla bapas ya ka examen bapenmi ha ka atpraterek unailur ahaja arpasaw kidawa na ka sarkar bat na ka Meghalaya Medical Service Recruitment Board banum penslam bankhat ya ka physical verification. The India Group introduction, mani badon hak di kapor ni qualified candidates kiba lami iki mo nambang juni hak ko result of staff nurse but lami hak graphic juni September nanau sen. The badon hani insa patai bali ni ka ipa purpose kami adon hani uta. Hani kapor unjur ini para ya pas mengenai usaha kebamtan ni aku di unjur mana ada izin kerjaan mana kalau gigi izin ajung ini BBB bagi saya poin buat baka jumut ini ke jomni ke bantuan sehingga po ban saya berkata bahwa ini nak kalian jadi kita pas lupa baka sarkar kan ya baka dia kan ya cekmat yang nikah itu proses nama try nama roh ini pas kata jadi sistem kata jadi dapat kebanyakan upload board juru mau men ini juga ketua BBB tang tahi risiko thọ cái exam đơn vị chính tiền là anh cái exam cả long fair này thì khi dia là ni page house dan araja khatnyo araja kendai ya cái exam ke ba la conduct activities atau report ban guru di staff nurse ki itu report la ni page cái result ke ba ki pendi be tek cái kerteng jong ki shortlist candidate ke nanta nyim juri ya ki marks jong report dan nanta ka question paper nyim la ra tu debat ka result la ri page ko mi tu disnam ni hapan up lagi benai di disnam bala lagi kemal ban page haus nam araja kuwai dan ka recruitment biang ka bede ni staff nas ni ka keteng jong kini ki candidate la shortlist bi tang itu tik ki bede ban ka ku bejing don jong post but ka marks la ni tang jong ki te ngim hakiti ki por ngim la ban tip manu ba bawan sikmat kini ki ngim tip ba kita kiwai candidate pat yo kan marks mereka kalau syu beli betanya ke marks jong kini kiba qualified dan kiba select ke post te nangta lagi kan ma hau acara aku ke result kami ada jisnam aku tu por ni por aku marksi ni mereka result kami ada jisnam te lagi pen pat kini ka company yang kini ka exam ke bamta acara pusau ngiu iba ka nakalian ka vote kalau penyak kena exam kita lah punya result dia cerita yo. Kalau ni 4 juta menurut hak por di baladan. Te nanta kalau kali ke kenti ke bang tak yo bang rai ini jikli jungi isinya. Bang ni lah cross check boleh lagi jumpa aku bagi platform ke por. Te nanta ke answer kiru ke por bagi penyak ke result ke answer kiru kita ai ke por bang but ladangi kuat banyak cek kita ki coba ini air nilai cek lembak itu kan seki ke bah lain kapot ini. Bahkan ini kenti ke bawah iru yang nega jingdon jong kita grievance ke bah lada ki kandidat bah kinu ki kandidat ki bawah sohun ya ke marks jong ki bawah kuat ban pej kita ke marks juga yang kila ban tho da kamil sekali chess bah syakabot nanta kinsa syakot ban pej kita ki paper jong. Pikini ki borok ba ni siam ba ilap kani ka sinan ko menta ka lomba ba ni iba kamdan ke shaldat ba kani ke jing ya kani ke jing penya ya exam ko ka ba ya pe ya ri nomor ba kapur bangi tho exam ki don kini ki ba jing ring dor na ni ta videography ba nyong ya iwe kani ke ba wan man tho kani exam te na kalian jungi ni nget ba ke jing pas yang kani ke exam ko dei beling pakai jing tresh tong ni ko shaka sana jartam re jartina te tel bat jikli ni mong ay masuk mereka nila mong pakai jikli ke bahasa set ke bot ke bat
paling orang kita nama bangi i max ke baskor ke kandidat ke boyo syakmat eru ke kapusan undang weru boyo kendai potion ni ini suatu ba jinga de ko jor ka nama ba kapos ka duna ka dong tro ye bot te ngasoba ka reka jing tristo di bang yo ke ni kam te ngasoba na kalian cumi minget pe ba ke tahi bat ni isu kwa request ya ka government ba de ka bot ba ke dia jasi ba kinyai bes mak ke ka recruitment proses bat ba kinum penslam show ke ka recruitment proses nomor kibade hok ke yo ba kita ngasoba ke bang yo ke kam